Быйыл Татар КВН лигасына 25 яш тулды. Юбилей оңайынан біз барысында сезон схемасын, уен форматын һәм хәтта исемен дә үзгәрттек. Безнең максатыбыз Татар КВНнан уңышлы телевизион продукт ясау. Без Татарстан Республикасының һәр районында булып кайттык. Актаныштан алып Шүпрәлегә кадәр иң көчле шаяртучыларны эзләдек. Һәм аларны Казанга Әйдә Шаярт яңа юмористик проектының зур фестиваленә алып килдек. Каршы алыгыз! İsənlərməsin! Xeyirli kiş, qədirli dostlar. Biz Tatar КВН Әйдә Шаярт ligaсын başlap jibərəmiz! Biz degəndə min qədirli janatarlar sizning turunda, bizning yaratqan tamaşaçыбыз turunda, televizor oldunda o'tira turgan юмор yaratuvchilar turunda aytam. Әйдә Шаярт тапшыруы башланып китә. Ура! Һәм инде бүген монда җиңүчеләр, яхшыларның яхшылары, иң текә көчле командалар каршы алабыз. Кунаклар Башкортстаннан килгән Уфа шәһәре Әстәгъфирулла командасы. Давам итәбез. Мөслим районы, Мөслим Кырмыскасы командасы. Казан дәүләт аграр университеты барыбер КВН командасы. Минзәлә шәһәре Алтын чәчәк командасы. Мамадыштан 8 март командасы килде. Каршы алабыз. Казан артыннан Арча шәһәреннән Алсу КВН командасы. Хаминде тағын бір қонақ Мәскәү шәһәреннән достарыбыз Понаехали КВН командасы. Шаяртучылар бигрәк нык әзерләнделәр. Һәрбер команда икенче этапка чыгарга тели. Анда чыгыр өчен аларга 5 елмая торган смайлик алырга кирәк. Смайликларның берсе генә моңсу булса, битте китте вәссәлам, команда ишек алдына китә. Һәм инде аның алдагы язмышын зур фестивальнең 3нче өлеше ахырында гына беләчәкбез. Кем аны билгели? Әлбәттә инде битнең жюри әгъзалары Татар КВН лигасына нигез салучы. Безнең символыбыз Фәридә Якуповна. Бөтен дөнья татарлар арасында иң татарча татар Табрис Яруллин. Татар радиосы баш мөхәррире Айваз Садыров. Безнең татарча Иван Ургант. Иван Ургант үзләрен кунакларын студияда җыя. Безнең жюри әгъзасы аларны капка төбендә җыя. Жавид абый Шакиров.
Татарстан Республикасының Шаяннар һәм Тапкырлар оешмасының җитәкчесе, КВН Югары лигасының вице-чемпионы Ришат Гыйльметдинов. Командаларга нәрсә әйтергә телисез? Фәридә Якуповна, әйдәгез, сездән башлыйбыз. Менә бер-ике сүз командаларга. Қадірлі КВНщиклар, мен сізні әлбәттә нык яратам. Сіз біздің халқыбызның киләчәге, туган телегезне саклагыз. Сезнең бу иң зур максат. Мен сезнең белән горурланам һәм сезгә зур уңышлар телим. Бик зур рәхмәт. Көчле алкышлар. Фәридә апа. Ярый. Без әзер. Командалар. Традиция буенча без булдырабыз. Әйдә Шояр ШДК Татар лигасының оештыручылары, Татарстан Республикасының Яшьләр эшләре министрлыгы, Татарстан Республикасының Мәдәният министрлыгы, Бөтен дөнья татар яшьләре форумы, Татарстан Республикасының Шаяннар һәм Тапкырлар оешмасы, һәм инде Татар Продакшн иҗат берләшмәсе. Бик зур рәхмәт ярдәм өчен. Командалар әзер, жюри әгъзалары әзер. Тамашачы, сез әзерме? Хәзер Айваз Садыров көчле иттереп күзләре ялт яна башлый, чөнки синең якташлар Арча шәһәре Алсу КВН командасы каршы алабыз. Biz Arşa rayonundan Alsu komandası. Keyifləriniz nişik? Шығышқа әзірме? Keyifler eybət, biz elbette dulqınlanabız, ama özümüzün komandamızga biz 100% əzir. Ярый, рәхмәтләрегезне кемгә белдерәсез? Рәхмәт әлбәттә инде үзебезнең Арча районы администрациясына һәм әлбәттә үзебез укыган Габдулла Тукай исемендәге педагогик колледжның директоры Лилия Надыровнага һәм үзебезнең укытучыларыбызга. Ярый, уңышлар кызлар, алга әйдәгез, кыздырыгыз сәхнәне. Kızlar, әйдәгез борылабыз. Лейлә, син шабырылмыйсың? Тукта, мин әле бизәнеп бетмәгән бит. Ул сиңа барыбыз булышмый. Синең егетеңне алып киткәндә булышты бит әле. Kızlar, tınışlanığız. Kiyevge bit ol, mini şakırdı. Sizin karşınızda Arşa Pedagogik Külliyeti'nin Alsu komandası. Bizning komandanın sponsorları Pedучилищенең danlıqlı выпускниклары. Илназ Гарипов, Булат Байрамов, Айваз Садыров, Ленар Яшин. Әйе, Ленар Яшин, biz ялгышмадык. Әмінә Pedучилищаны укырга алып, бик нык ялгышты. Хәзер команданың ни өчен Алсу икәнен аңлатып китәбез. Лейлә, Гүзәл, Алиса, Мин Зилә. Назлыгөл. Ник син? Без бит синең горурланып команданың исемен Алсу дип билгеләдек. Ярар, мин риза, мин Назлыгөл, команданың исеме миңа багышлап Алсу. Кызлар ул погода барсына да риза. Әйе, мин хәтта Зөлфиякәй булырга да риза. Ә нигә Зөлфиякәй? Җәвит абый үзен иде кебек хис итсен өчен. Без булачак музыка укытучылары һәм кемнәрдә уйный шуны алып чыктык. Булары аңлашыла инде. Ә синең коралны кайда ишетеп буласың? Ничек инде кайда? Бар җирдә дә. Менә тыңла. Ой, ашым җылынды бугай. Ә син нигә буш кул белән килдең? Мин мондый коралларда уйнарга укымыйм. Нәрсәгә укыйсың, шуны алып чык. Ринат! Мин булачак башлангыч сыйныф укытучысы.
Ул бер нәрсәдә уйный беләме соң? Ничек кенә әле? Оба, Әнә уйный башлады. Оба, О, импровизация китте. Булды. Бар әнин янына. Аның анисе син бит. Точно. Кит әле әнин янынан. Ой, онытканмын, мин бит уразада. Соңыннан шуны әйтәсебез килә. Кайбер кешегә һөнәрне әни әти сайлый. Без укытучы булырга үзебез сайладык. Һәм ул безнең тормышта иң мөһим сайлау. Сезнең каршыгызда Алсу командасы иде. Киләсе очрашуларга кадәр. Дип ышанып, Сау булыгыз. Жюри әгъзалары. Сез әзерме? Әйдәгез, нинди йомгак ясыйбыз? Барысы да елмая торган смайл! Кызларга смайлы куйдым, чөнки аларның төп чыгышлары Орчадан. Туктагыз әле, кызлар, сез бигрәк хитрый икәнсез. Тигендә дә, монда да. Мен дә смайлы куйдым, чөнки минем күршеләр әйбәт кешеләр икән. Берсе булачак депутат, берсе Орчадан, Аллага шөкер. Фәрида апа, сез нишләп елмая торган смайлы куйдыгыз? Якында ир кешеләр булгач, против не пойдешь. Һәм инде Ришаттан да сорыйк инде. Ришат, синең смайлыгың. Кызларга гашык булдым. Рәхмәт, кызлар. Акышлар, кызларга зур рәхмәт. Озатабыз кызларны сәхнә артына. Каршы алабыз. Икенче команда Мөслим районыннан килде. Аның исеме Мөслим Кырмыскасы. Кәефләрегез ничек? Чыгышка әзерме? Һәр вакытта да әзер. Ярый. Рәхмәтләрегезне кемгә белдерәсез? Мизгел яшьләр үзәге директорына Мингазова Алиса апага бик зур рәхмәт. Алиса апа, бик зур рәхмәт. Muslim Pictures, Акбуя Films һәм Кара Карга Production тәкъдим итә. Сез Муслим турында беләсезме? Муслим сезнең турында барысын да белә. Фәрида Якуповна Леонид Якубовичның бер туган сеңлесе. Тәбрис Яруллин, Нойл Яруллинның бер туган абыйсы. Сез аңламадыгызмы ни? Таныш булыгыз, Нойл Яруллин. Кыскасы, без Мөслим Кырмыскасы һәм без башлыйбыз. Бүтін ағашны да аударып йөри торган бобырның теше сынган. Унисиво! Haddaki fokmak. Кыз белән егет капка төбендә. Миңа шундый салкын. Киініп ер. Қаралы менде нәрсе бар. Шундый тәмле алма. Мен туңам. Құшақла әле. Ну, ладно. Синең құшағыңда шундый рәхәт. Рәхәт әбір күп булмый ул. Haddaki fokmak. Күз алдына китерегез 2050 ел.
О, нихаят 95 яш толды. Пенсияға шығамын. Әлі таға нинде пенсия? Таға 5 жылға арттырдылар. Ей, брат, нешесін сен? Өлдің міне? Yok, biz zaratga yasayman. İşke barası var. Dostlar, hazır көз алдығызға кетіріңіз. Бию фестивалінде болған хәл. Татарка. Болгарка. Сіздің алда мүслим, қалғаны шарт сним! Күшті алқышлар, Мүслим Қырмызқасы командасы. Жюри ағзалары, бұл шығышқа нинди нәтиже қоясыз? Елмаябыз, елмаябыз, елмаябыз! Құтлыйбыз сізні, рахмет бек зор, Мүслим районы. Тоқтағыз енді, ашықмағыз. Набис мына бұл егітні тағы бір қат бейітіп алайық енді. Тауышыны қойсалар, музыканы қойсалар, мына шы егітінің биюіне барлық зал ғашық болды. Мүмкін болса, әйдәгіз әлі. Әйдә, мұнда ортаға шық, әйдә. Яри, дай, Наил Яруллин, 3-4, кеттік, let's go. Браво! Рахмет. Давам етеміз. Қазір сәхнәдә Qozon Дәүләт Аграр университеті. Барыбыр КВН командасы қаршы аламыз. Кәйфләрігіз нешік? Шығышқа әзірме? Шәп, әлбәттә әзір. Қыздырабыз қазір сәхнәні. Афәрін. Кімге рәхмәтләрігізні білдірәсіз? Біз рәхмәтләребезне коммент шоуға білдірәбіз. Афәрін, ярый қызлар, оңышлар, олға. Әйдәгіз, қыздырғыз сәхнәде. Демәк, достар, барығызға да сәлем. Сізнің қаршығызда Qozon Дәулет Аграр университетінің барыбір шетіка командасы. Алсу, бәлкім біздің универ турында бренди факт әйтерсің. Факт мы? Поехали. Ең яқшы университетлар рейтингында Аграр университетінің позициясы, между прочим, өзгәрмәді. Нешік 552 орында тұрдық, шулай тұрабыз. Стабильность. Алсу, сен біздің команда шундай башлы. Аға, 9-шы сыныптансың, ЭКГ беріп шықтың бет. Ерек, во! Сіз білесіз ме, нендей уақыт жетті? Нендей? Мәзіклер көрсетірге кеттік. Қой вақыт урамда бәқасләшкән кішілеріні көргәштін, біз ойлайбыз, қысылырға мекен, жоқ мекен? Сен тойдырдың мені, көпме бұла шулай яшарға. Қысылырға мекен, жоқ мекен? Әйтірге мекен, жоқ мекен? Ну, әйтіргәдір енді, ярар, әйтем. Штоныңызны көтерігіз әлі, бүтін жерігіз көріне бейт. Ғарап елінің паркында болған хәл. Бірәр нендей тойылған әйбір қызық сындырмай ма? Нәрсе бар? Бик тыйылған әйбір. Нәрсе? Қатын қыз фикірі. Қыз кіші табиғатқа сұқланып отыра. Шундай мотор, саф хава,
Әлі ярый, тәрәзә бар түрмәдә. Bir günler yılmayıp gözüme baradın Мәңгіге Кеш белән урамда. О, қара, йылдызлар шыққан. Димәк ертеге аяз була. Ә кеше Кеше Марат иде. Bir günler yılmayıp gözüme baradın Мәңгіге сүйгенім қалдырды Һәм инде ахырда менә нәрсә әйтәсебез килә. Аграрныйда кызларга укырга бик тә кыен. Чөнки аграрныйда укыгач безне дояркалар дип йөртәләр. Юк! Без урманчылар. Безне җәй буе бакчада чубутыйбыз дип уйлыйлар. Юк! Без диңгезләргә дә йөрибез. Ну, безнең анда да бакча бар. Безне бөтенебезне дә колхозниклар дип йөртәләр. Юк! Ну, әйе бит инде. Ну, инде. Ләкин без аграрныйда укуыбыз белән горурланабыз. Чөнки без генә Төркия һәм Азербайҗан помидорлары арасында айырмасын күрәбез. Әйе! Анда бит язылган. Безгә генә ул егетләр кинога баргач, попкорн урынына кукуруз чәкәнен алып киләләр. Әйе! Жюри әгъзалары, бу чыгышка нинди йомгак ясыйсыз? Барыбер КВН командасы Казан Дәүләт Аграр университеты бишесе дә елмая торган смайликлар. Котлыйбыз сезне. Мөмкинме? Туктагыз. Кызлар, bir генә сорау. Bir генә үтенеч. Зинһар өчен менә шул кадәр яхшы булды. Әле мин тәбристән сорап утырам. Мин инде юморны аңлыйм, әмма ләкин монда КВНча, монда кыска юмор әзрәк башны эшләтә торам. Шуңа күрә дә монысы өчен зур итеп рәхмәт. Афарин, алкышлар. Жаза биреп алыйк әле. Әйдәгез. Тиз әйтем. Тиз әйтем. Айы. Так, кызлар, тиз әйтем. Алар бик күп. Карамалны карамалайна, шала карамалны тора билем, карамалны микән, карамаласа да, карамалмаса карапына кайтаны. Әйдәгез берәр аграрный берәр тиз әйтем берәр. Әйдәгез. Юк, анда аграрный андай берләр белән заниматься итми. Җавит абый. Яхшымы? Алабызмы? Яхшы. Афарин, кызлар, алкышлар. Афарин. Каршы алабыз. Өфә шәһәре, Башкортстан. Әстәге Фирулла командасы. Егетләр, сәлам, сез кайдан килдегез? Нинди команда? Һаумыгыз, без Башкортстандан, Өфе каласыннан Ыстафилла КВН командаһы. Яхшы, кәефләрегез ничек? Чыгышка әзерме? Әйбәт, кәефтер. Рәхмәтләрегезне кемгә белдерәсез? Рәхмәтләребезне безнең Башкортстандагы лига кубков дип атала. Шуның оештыручыларына зур рәхмәтебезне әйтеп китәбез. Марсельга бик зур сәлам. Фидан агай. Ярый, егетләр, әйдәгез, уңышлар сезгә. Әйдәгез, алга. Каршы алыгыз. Һаумыгыз, безнең алдыда башкорттар. Шулай итеп, безнең алдыда Башкортстандан Ыстафилла КВН командаһы. Син эшләйсең? Шәшекләр атмыйлар моң. Әйдәгез, башлыйбыз. Көтел. Мына хәзер башлыйбыз. Әйдәгез, иң башта үз-үз менән таныштырып үтәйек. Матур күзләр, матур чәчләр, искиткес елмаю. Ярай, минең белән таныштык. Был Денисның артынан бик күп кызлар йөгерә. Матур булганга түгел, кызлардан долка акса алала кире бирмәй йөри. Был Арсын. Без Арсынды битбоксер дип йөртәбез. Матур битбоксер иткәнгә түгел,
Сөйлешкенде ауылынан түкірігі шешегенге. Егіттер, біздің бірі миниатюралар бар ма? Бар. Мұна қара. Мен әбиден де қаштым, бабайдан да қаштым. Жоқтап тұрсаң, сенен де қашам. Тұрын. Сен кім? Яшілік. У харфын айта білмеген бесе. Мяу, мяу, мяш. Қанағатландырмайлықтандыр неше мил харфты айта өлмейм. Шул ғына ма, егіттер? Юқ, тағыла бар. Әйдәгіз башлайбыз. Күтіл. Әйдәгіз Күтіл. Мұна қазір башлайбыз. Роддом алдында болған хәл. Айгүл. Таптың мы? Таптым. Кімге оқшаған? Әй, сен оны барыр білмейсің. Оғайлала болған хәл. Әне, біздің бішенлікті шәрі ел білен хатын үгіріп бері. Әй, ара, иқтибар етме. Қырғы кішілердір ой. Хатыны қырғидыр, әтті домашний дейін. Үпкә менән тәмәкенең осрашуы. Үпкә, тәмәке. Мұна Татарстан мен Башқұртстан бейікні оқшаған. Мұна Татарстанда хоккейный клуб Ақбарс, Башқұртстанда Салават Юлаев. Татарстанда матур қыдылар, Башқұртстанда Салават Юлаев. Эх, Татарстанға келуін келгәз, сезонға отыр кәрейін. Ярай, Максим Галкин әйтмішрей, Алла берсе, барсы да болар. Лайты пенің алдығыда Башқұртстандан Ыстығы Фирлаковын команда болды. Мирза, сен ішлейсің? Қазір шешек атмелар. Иқтибарға өсін зұр рахмат. Хаубылығы! Уфа шәһәрем, жюри ағзаларым, сізге иқтибар. Бұл шығышны нешік бәялейсіз? Так, кеттік. Елмая тұрған смайлик һәм 5 елмая тұрған смайлик. Әстәғфирулла командасы, біз сізді құтлыйбыз. Һәм енді екінші этапқа шақырабыз. Рахмет, егітлер. Сізге рахмет. Қаршы алабыз алтын шәшек командасы. Кәйфләр нешек, шығышқа әзірме? Кәйфләр шәп. Рахмәтләрегізні кімге білдірәсіз? Біздің рахматыбызны білдірәсібіз келе спорт һәм яшілік бүлігі жетекшісіне Фаяз Гумаровичқа, һәм Минзәлә медицина училищесінің директорына Хиразиолиция Ахметовнаға, һәм тағында гимназия директорына Гүлназ Самигуловнаға. Сәлем Қазан, Минзәлә бандасы, алтын шәшек командасы. Біз сізден яқшы кәйіп, алтын шәшеклер! Әйдә Шаярт, сәлем! Қызлар, біз бит Минзәлә медицина училищесынан. Ну түгел, Біздің училищеда шундай статистика. Һәр үшінші кіші ақыллы. Ансыда мендер енді. Ирактан қарағанда үш сыйыр басып тұра деп ойлаған ем. Яқынырақ келгеш, үш міне деген тана басып тұра. Алия, бұл кім? Ирактан қарағанда табиб деп ойлаған едім. Яқынырақ келгеш сарық екен. Табиб түгіл мен ветеринар. Ветеринар дегеннен,
bir қызық мәзәк. Бірінші татар шіркейі. Бұлдырабыз! Рауф, сен сөйлейсің, әмеңа ұят. Амиға капучино. Амиға эспрессо. Әмин, Зәлә, өзінің миниатюрларын башлап кете. Бітіріп ташлаймыз! Ике блондинка әңгәмәсе. Диана, сен түнне шулай тиз йоклап китәсең, ничек эшлисең син аны? Ну мин, короче, сарыклар шытлыйм. Наил, Фаил, Руслан, Ильяс. Рөстем. Рөстем бусау бит аның. Точно! Шығышыбызның ақырын хирург сүзләре белән тәмамлыйбыз. Сау болыңыз. Исәнмесез? Мен Зәлә командасы bu команданы ничек бәялисез жюри әгъзалары? Әйдәгез карап китик. Инде смайликлар калды безнең. Решат елмая. Җавит абый елмая. Опа! Туктагыз. Берәр сүз. Решат, син ашадымы мин Зәлә командасы? Бик тә шады, бик зур рәхмәт кызлар, егетләр. Бик кызык булды. Бәлки бер сүз әйтеп китәсем килә. Халык яратып сезне көлә башлатса, пауза тотыгыз, яме? Барыгызга да шундый бер напоминание, хата, ул хата сезнең өчен бик яхшы түгел, әмма сез бик яхшы күрсәттегез үзегезне бүген. Бик зур рәхмәт. Сезгә рәхмәт. Сәлам. Әйе, мин Зәлә. Котлыйбыз сезне. Ширик финалга, алга. Безнең мәгълүмати партнерлар Татар радиосы яхшы кәеф бездән башлана 105 FM дулкыннарында. Уян Татар, хәерле иртә Австралия. Менә мондый кич, хотлайн, әбри хәбәрләре һәм башка тикет тапшыруларны Татар радиосында тыңлагыз. Давам итәбез. Тагын бер команда, тагын бер шәһәр. Безнең яраткан шәһәр инде ул, әлбәттә, Чаллы белән Казан уртасында. Ничек кәефле, чыгышка әзерме? 3, 4. Әзер! Ярый. Кемгә рәхмәтләрегезне белдерәсез? Безнең иң беренче чиратта рәхмәтебезне культура бүлеге җитәкчесе Спиридонов Степан Петровичка белдерәсебез килә һәм әлбәттә үзебезнең команда җитәкчесе Ленар абыйга. Яхшы, әфәрин. Әйдәгез, уңышлар, алга, кыздырыгыз сәхнәне. Мамадыш шәһәре каршы алыгыз. 8 март КВН командасы. Siz bilesizmi? 8 Mart'ını birinci bulup Clara Ой, шо җитте инде. Без 8 март кылган командасы. Безгә бүләкләр бирсеннәр дә, без кайтып китәбез. Кызлар, ничисез монда? Ничек безне калдырып чыгып киттегез? Сез бит безсез Мамадышны аска өстерисез. Таныш булыгыз. Безнең команда өскә күтәрүче якорь. Кстати, Рома. Әмин Илназ. Бәтәш насымындамыны? Әйе. Сәлам. Тә, кызлар. Biz монда ультиматум кырга килдек. 8 мартны бетерергә. Безнең команданы что ли? Юк инде бәйрәмне. Менә без сезгә быел 8 мартка нисәплә киттек? Дөрес иреннәрегезне ясаттык. Сез безгә нәрсә? Носки! Менә теге елны без сезгә нисәплә киттек? Ну, iPhone. Ну. Сез безгә нәрсә? Шун носки! Аларга да шун iPhone бүләк итәсе калган. Менә 3-нче елны без сезгә нисәплә киттек? Ну, чәчәкләр. Сез безгә нәрсә? Чәчәкле трусик! Илназ, син трусик кимәдең бит. Тәк, кызлар. Син каян беләсең? Мөһим түгел. Тәк, кызлар, бетергә кирәк 8 мартны. Сез безгә бернинди җүнле бүләк биргәнегез юк.
Шуңа күрә без киттек. Kızlar, biz alarsız da bir gebe Nişisin sen? Мен ишеткеним, квенда жеңиши маникюр күрсәтергә кирәк. Маникюр түгел, миниатюра. Туңайтайда күрсәтәбез. Узакламый су коюну сезоны башлана. Һәм елга булмаган авылларда бу проблеманы булай торып хәл итәләр. Уйлас, кызыл башы китте. Давай дальше. Авылда апокалипсисны булай торып каршы алырлар. Туйдырды инде бу тирес. 7-нче КамАЗны бушатам инде. Қошығыз, ана метеричо, қошығыз! Қоя. Мынамда. Ну, күрші Хайруллинарға повезло. То трактор кіріп ішкәртә, то метеоритчі. Сіздің алдығызда Мамадышның ең тікәлері. Мен ишеттім, мұнда мамадышылар бар. Сен кім? Сіз нәрсе, мен мамадышның ең тіке КВНчігі, мен ең тәжірибелі. Сіздің нәрсе мені көргеніңіз жоқ мәлі? Ну, вообще-то біз черный-белый телевизор қорамайбыз. Ну, ярар, қызық. Ладно, былай болғаш мен сізге бұлышам. КВНда жеңір үшін бірінші ширатта КВН китабын оқырға керек. Әгер де сені КВНда жеңесің келе екен, башта бәрәңгі отырып, үйлен, ағафой тегіз мұнса әне yazып жіберген. Мына төп қағида. Әгер де сіздің жеңесіңіз келсе, сіздің командаңызда яқты yüzлі, исте қалырлық актер бұлырға тиеш. Аңды сізде бар ма? Ну, допустим, мен. Міне қазір ол сізде бар. Ладно, ярар, айда зейні бұлышам. Біздің бірінші миниатюра. Көз алдығызға кейдірігіз, Салават Минихановқа Евровидение шолдыраталар. Алло? Әдәуамы? Әдәуамын 3-ші блокта қарарсыз. Біз 8 март КВН командасы. Керек түгіл бізге жеңу. Бізге керек. Чәчәкләр, тортлар, Yüzüklер. Хам 2 барнаски. İhtibарығыз үшін рәхмәт, дуслар. Бұл шығышқа нинди нәтиже қоясыз? Опа. 2000 су смайл келіп шықты біздің мұнда. Яры. Айвас, әйді. Дұрысын айтканда, командада Александр Паль ойнаса да, мамадышлардан көбірек күткен едік біз. Мен шақсан көбірек күткен едім. Шоға көре, біраз ғана үйрәклері жуйтып тұрсынға, мен қойырға болдым 1000 су смайл. Рахмет, Решат. Сенің әйтер сөзің бар ма? Менімше, егітлер білен қызларға біраз тартылырға керек. Рахмет, достар, міне. Бұл ойын. Давам етеміз. Біздің енді соңғы команда, бұл үліштің соңғы командасы. Мәскеу шәһәрінен келген егітлер, қызлар, қаршы алабыз. Понаехали командасы. Нешік кәйіфлер, қыздырабыз ма бүгін? Әлбәттә! Рахмәтләрігізні кімге білдірәсіз? Рахмәтебезне белдерәбез безнең председатель РОТНК Фарисов Фарид Фарисовичка. Рәхмәт! Яхшы, әйдәгіз, уңышлар, қыздырығыз, әйдә, алға! Уразалар бітә. Бір-екі күннен соң Уразалар бітә. Әмин уразаны тұтмадым. Әйе күренеп тора. Сен аны тұтқан болсан, Менә бу майлар ұзақ кетіп барған болар иде. Сәлем болсын! Мәскәү, понаехали командасы. Демәк, танышып кетик. Мин Рәфис, ягъни Атакас. Мәскәүдә 2 катлы йорттым.
Бақшам. Рафис, жеттен де қортлар йұртын өзіңнің йұртың деп санарға. Мұнысы Мәскеу жүлері. Кто создал тебя такую? Мұнысы Қозан жүлері. Мен жүрлер. Алар әлі бүйінгіне таныштылар. Мұнысы Юлия. Исәнмісіз? Ол Қозанға шын татар егіт іздеп келді. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Юлия, сіздің әнейіңізге менің әнейім кебек құдағи керек түгіл, мүмкін болай бірге шай ішіп отырырыз. Извините, а что такое кудаги? Анлашылды. Динар бар, бұл сенікі. Ураның абаз, урод. Так, сіз жүлерлер, нәрсе бұсы әзірләдіңіз ме? Әлбәтті! Жоқ! Кеттік де ашарға Так, тоқтаңыз, келіңіз мұнда. Мұнда бүгін нәрседір көрсетірге керек. Мына көрінайын дәймігіз, достлар, Мәскеудайын екенін. Хаман керек те керек. Сен өзің бір нәрсе көрсетесің мүсің? Сиңа неше еш? 46. Бұраттан кеттік әйді, ол қазір тұр алмаяшақ. Кеттік ашарға. Нәрсе болды? Менің бабам да нақ шулай кетіп барған еді. Так, келіңіз әлі мұнда. Олдырды. Демек менің баба исән. Жүлерлер. Так, жиылды. Мәскеу, понаехали командасы. Başlayın! Her birinizin de şunday kişini көргеніңіз бардыр. Бір күні мына болыққа барған еді, мәйме, мына мұндық сазан тұттым. Сәлем егітлер. Сәлем. Хамиді мен аға айтам, көкірі. Қошыңыз егітлер. Кемейді бұл? Білмейм. Бұл тігі бәлекей шақтап комбайнан еғылып түшкен Исрафил малай енді. Subhanallah. Өскен. Мәскәулер болғаш, біздің арада Илназ Гарипов та болырға тиеш. Илназ, шық әлі. Шық. Жігітлер, бек зор рахмет, міне өзіңіздің яңа шақырып алған үшін. Хан, білетсіз ме, рахмет сізге менің жырны отбивка қойған үшін. Вообще, мәйбәт дейме? Рахмет. Не, тұқта. Илнасыны силәшкен шәдір бетінде. Все, рахмет, брат, давай, давай. Илнас Гарипов, ұстар. Нәрсе берді ол? Қора. Охо, оты қазға да берем әлі. Ей жидәріңді, деvam етеміз. Жай сезоны башланды. Пляждағы болған халini қарап кетейік. Ғафу етегіз. Ғафу, плавка киерге керек еді енді. Күз алдына кетерегіз. Ике татар егеті матч ТВ-да ішлей башлаганнар. Ихтибар экраннарға. Демек, қайырлы кеш исәнмісіз, құрметті телевизор қараушылар. Бүгін бізде татарша регби. Міне самовар қойылды, қазір егетлер шай ішіп алады. Башлаймыз. Бас қызым, әппипәт, сен басмасаң, мен басам. Ей, оңғыралар, бұл танцы ТНТ түгел, барағыз айда, ойнағыз. Міне мен егетлер пицца қазақаз бердім, айдағыз басмағыз. Міне енді ойын башланды, егетлер барысында шама қоядыр. О, шамалар жұқыра аштанын салдырды Мәскеудегі сабал тойда кібі. Нақта шолай, достым, нақта шолай. Давам етеміз, достар, екінші спортқа көшеміз. Ол да болса, байы без правил. Міне енді біздің қоқмара егеті Тони Макконахи әзірленіп тұра. Әміне бұл сол яқпышмақта Рузаль Губайдулин, кірәшін егеті көріп тұрасыз, әйе.
Все, сугыш башланды, киттек. Улаштырып бірді суқты, вот әйбәт, давай, добивай, менә шулай, тағын суқ. Мені біле соғышасың! Мен сенің білән сугышмай, мен сальты шекерем. Яху! Қарәлі, бұл бит біздің лесхоздағы пышыйсыман. Тік мұны бұл кебік ме? Менә нақ шулай, Қарағыз спорт, қарағыз татар тілінде. Рахмет. Hürmetli dostlar, hem indi ahırdan нәрсе айтасыз келе. Мәскәу! Қазан! Поезда! Татарстан! Не сөйлейсіз сіз? Біз сөйлемейміз аны. Кім сөйлейді? Ғабділфәт Сафин! Мәскәу Қазан поездының исеме Татарстан. Келерсің ме бәгірге? Понаехали, КВН командасы Мәскәу шәһәре. Жюри ағзалары, сіздің нәтижегіз нендей? Қарап кеттік, Ришат елмая тұрған смайл. Барысы да елмая тұрған смайл қойдылар. Құтлыйбыз Мәскәу командасын. Хаминді бір-екі сөз, кімнің әйтір сөзі бар. Фарида пайдағыз сізден. Бірер матур сөз. Ошады ма сізге Мәскәу шәһәре, Мәскәу командасы? Ғашық болдым. Ғашық болдыңыз ма? Бик зор рахмет, егетлер, бик зор рахмет, қызлар. Сізні шерік финалға шақырабыз. Алқышлар, рахмет бик зор. Менә шулай иттереп, біздің зур фестивальның бірінші өліші тәмам, өзінің ақырына якынлашты. Ярый достар, икенче өліші тизден була. Келесі очрашуларға кадәр. Әйдә шаяр, Татар КВН лигасы сау булыгыз!